Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри навбатӣ барномаи тиловатии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон маҳзуратон мегардонем. Субҳи имрӯз сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд оғоз ёфт. Интизор меравад ки дар доираи ин сафар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вазъи зиндагии мардум ҷараёни корҳои ободониву созандагӣ шинос шуда дар расми ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун иштирок намуда аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ боздид менамояд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи айнӣ мактаб-интернати наву замонавӣ ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Аҳлиддини Карим. 28 июл асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид. Дар деҳоти анзоби ноҳияи айнӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти вилояти Суғд, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мардуми шукргузору ваҳдатсарои ноҳия истиқбол гирифтанд. Ассалом, эй пешвои раҳкушо сӯи зафар. Марҳабо бар сарзамини сабзпӯшу гулбасар. аз фуруғи меҳратон дилҳо мунаввар мешавад. роҳи фардо низ мегардад дурахшон бештар. пешвои миллати маҳбуби мо хуш омадед. бо шукӯҳу нусрату файзу зиё хуш омадед. хуш омадед ба суғди бостон. қадамҳоятон хуҷаста буд пешвои муаззами миллат. нахуст дар деҳаи анзоби ноҳияи айнӣ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаб-интернати наву замонавӣ ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бо фароҳам овардани тамоми шароити зарурии таълиму тарбия, хобгоҳ ва дигар иморатҳои ёрирасон бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ин муассисаи таълимӣ ки аз лиҳози меъморию сохтумонӣ ва имконияту шароити муосири таълиму тарбия дар ноҳия назир надорад, дар доираи дастуру супоришҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда шудааст ва дар он асосан аҳолии синни мактабии деҳоти Анзоб ва водии Яғноб ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. корҳои сохтумонӣ дар хобгоҳи мактаб-интернат моҳи августи соли 2018 оғоз гардида аз 4 ошёна иборат аст ва дорои ошхонаи барҳаво, китобхона бо фарогирии шумораи зиёди адабиёти дарсию бадеӣ, ҷойи бозии шоҳмод, синфхонаҳои компютерӣ, ҳунаромӯзии духтаронаю писарона, ҳуҷраҳои барҳавои хоб, дарстайёркунӣ, нуқтаи тиббӣ, ҷойи дарзмолкунӣ, толори барҳавои варзишӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. хобгоҳи мактаб-интернати назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 дар маҷмӯъ барои 110 нафар пешбинӣ гардидааст. ду синфхонаи ҳунаромӯзӣ ки бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз карда шудааст, барои соҳибкасб гардидани духтарону писарони деҳоти Анзоб ва водии Яғноб метавонанд нақши калон дошта бошад. дар ин синфхонаҳо духтарон ҳунари дузандагӣ ва писарон дуредгарию оҳангариро меомӯзанд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ аз тарбиятгирандагони ин муассисаи таълимӣ даъват ба амал оварданд ки дар замони пешрафти куллӣ дар ҷаҳон аз ҷумла рушди бесобиқаи илму техника пайваста пайи омӯзиш бошанд ва дар оянда ҳамчун кадрҳои баландихтисос дар ободию тараққиёти Тоҷикистони соҳиби истиқлол саҳми арзандаи худро гузоранд. ба таъкиди пешвои миллат ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам аз бунёди муассисаҳои муосири таълимӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳо ин ба таълиму тарбияи дуруст ва ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ фаро гирифтани наврасону ҷавонон мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба ин ифтитоҳи мактаб-интернати нав ки дар арафаи таҷлили 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ рост омад, барои хонандагон тӯҳфаи арзишманд арзёбӣ гардид ва аз омӯзгорону мураббияҳо даъват карда шуд ки бо истифода аз шароити хуби дар ин муассиса муҳайё гардида ба сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоянд.
ҳамаи синфхонаҳои мактаб-интернат бо пешрафтатарин технология ва воситаҳои илмомӯзии муосир ба монанди тахтаҳои электронӣ ва компютерҳо муҷаҳҳаз гардидааст. соли 2011 пешвои муаззими миллат супориш дода буданд ки дар деҳаи анзоби ноҳияи айнӣ мактаб-интернат барои хонандагони водии яғноб сохта шавад. хушбахтона мактаб-интернат дар деҳаи анзоб сохта ва беистифода дода шуд. мо омӯзгорон, хонандагон ва аҳли деҳа миннатдории хешро ба пешвои муаззими миллат мерасонем. ин хобгоҳ мактаб интернат маҳз барои хонандагони водии яғноб сохта шудааст, чунки онҳо аз таҳсил дар зимистон хеле дур мемонанд ва имрӯз шароит фароҳам омад ки онҳо дар ин хобгоҳ зиндагӣ кунанд ва дар мактаби таҳсили дунёии рақами 22 таҳсил намоянд. ва бо забони ширини яғнобӣ мегӯям ки иннур иллуд шод ванд ики рӯғани кулчашни озод ванд. яъне маънои ин дар он аст ки имрӯз бачаҳои яғноб хеле хурсанд аз ин иқдом. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон мо тарбиягирандагон орзу ва рӯёҳои худро бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пешвои миллат амалӣ гашта мебинем. сохта ва ба истифода додани чунин бинои муҳташаму зебо дар дили кӯҳҳои ин деҳа равшангари он аст ки пешвои мо ба рушди соҳаи илму маориф ва босавод намудани насли ояндасози миллат диққати аввалиндараҷа зоҳир намуданд. мо тарбиягирандагон ҷавобан ба ин дастгирӣ ва ғамхориҳои падаронаи пешвои миллат ваъда медиҳем ки бо дониши хубу аъло таҳсил намуда пайрави пешвои маърифатпарвари худ бошем. толори варзишӣ ки барои машқу тамрини намудҳои гуногун пешбинӣ шудааст, пеш аз ҳама дар тарғиби тарзи ҳаёти солим байни хонандагон ва омода намудани варзишгарони оянда нақши асосӣ хоҳад дошт. дар ин мактаб-интернат ҳамчунин як буххонаи дорои таҷҳизоти муосири бо ангишт фаъолияткунанда сохта ба истифода дода шудааст. дар фасли сармо ба воситаи ин буххона тамоми иншооти мактаб-интернат бо истифода аз ангишт бо гармӣ таъмин карда мешавад. хонандагону омӯзгорони мактаб-интернати мазкур ҷиҳати фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. зимни боздид ва ба истифода қарор додани чунин бинои муҳташаму зебо ки иборат аз хобгоҳ, ошхона, синфхонаи компютерӣ, коргоҳи дуредгариву дӯзандагӣ, китобхона бо толори хониш, толори варзишӣ бисёр замонавӣ, таъмиру азнавсозии муассисаи рақами 22 ва таъмин намудани синфхонаҳои он бо таҷҳизотҳои таҷрибавӣ ва дигар аёниятҳо нишона ва гувоҳи суханҳои болост. мехоҳем миннатдории самимона ва бепоёни тамоми мардуми деҳаи анзоб ва водии яғнобро ба пешвои муаззами миллат расонем. мо омӯзгорон ҷавобан ба ин ғамхорӣ ва дастгириҳои шоёни пешвои миллат ваъда медиҳем ки хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ифтихор ва ғурури миллӣ, дониши мукаммалу зеҳни солим ба воя мерасонем ва барои боз ҳам гулгулшукуфоии ин меҳани азизу сарсабз саҳмгузор мебошем. дар гузашта чунин шароит барои мо муҳайё набуд ва имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон чунин имконияти муосир барои мо фароҳам оварда шуд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои ҷаноби олӣ ваъда медиҳем ки мактабро бо боҳои хуб ва аъло хат намуда номбардори тоҷикистон шавем. дар деҳоти анзоб дар баробари бунёди хобгоҳи мактаб-интернат ҳамзамон бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 низ пурра навсозӣ гардида барои хонандагон шароити мусоиди илмомӯзӣ фароҳам оварда шуд. омӯзгорон мегӯянд бинои муассисаи таълимӣ ҳанӯз соли 1985 сохта шуда вақтҳои охир ҳолати ногувор дошт. шурӯъ аз соли нави хониш хонандагони ин муассисаи таълимӣ дар синфхонаҳои барҳавои муҷаҳҳаз бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири илмомӯзӣ
омӯзӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд. бинои таълимии мактаб аз 4 ошёна иборат буда, дорои синфхонаҳои муҷаҳҳази фаннӣ аз ҷумла синфхонаи химия, биология, асосҳои кор бо компютер, физика, математика, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омодагии ибтидоии ҳарбӣ, ҳунаромӯзӣ ва утоқҳои кории омӯзгорон мебошад ва барои 740 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. ҳамчунин саҳни ҳавлии мактаб пурра сафолакпӯш ва барои истироҳату фароғати омӯзгорону хонандагон 2 суҳбаткада сохта шудааст. Тақоистон барои ба мисол мегирем лоиҳа ина мутобиқ кардан мо бисёр корҳои заминиро ба иҷро расондем. аз он ҷумла парвардани хок, асфалтпӯш кардани сатҳи чӣ, сафолакпӯш кардани сатҳи бино ва таъмири куллӣ гардондани дар симхонаҳои пешнамактаби умумӣ. ба замин ин мо толори варзишӣ сохтаем бо бухона барои таъмини муктамаркази гармидиҳӣ сохта мекардем. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун анъанаи нек дар арафаи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 20 нафар ятими кулли деҳоти Анзоб ва 40 нафар наврасони водии Яғноби ноҳияи Айнӣ, ки аз ин пас дар ин муассисаи таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта мешаванд, тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. Сарвари давлат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба таълиму тарбияи насли наврас бахусус ятимону бепарасторон ва фарзандони оилаҳои ниёзманд сол то сол зиёд гардида, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил, кору фаъолият ва зиндагии мустақилонаи онҳо тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. фарзандони азиз, субҳи имрӯз мо барои шумо бисёр як тӯҳфаи хотирмон пешкаш намудем. чандин сол пеш дар яке аз сафарҳое ки ман ба води Яғноб доштам, ноҳияи Мачои Кӯҳӣ, ноҳияи Айнӣ, дархост дар бораи бунёд кардани мактаби интернат ва хобгоҳ барои масалан онҳое ки дар води Яғноб зиндагӣ мекунанд, ки аз масоили таълимӣ бисёр маҳрум ҳастанд, аз масофаҳои шароити хориш набуд. ҳамчунин мактаби интернати зеборо барои шумо муҳайё кардем дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ. ман фикр мекунам ин тӯҳфаи беҳтарин барои шумо, барои наслҳои ояндаи ҳамин минтақа, барои таҳсил, барои донишу савод омӯхтан бисёр шароити дараҷаи олӣ муҳайё кардем. аз замин водӣ бе чунин шароити дараҷаи олӣ дар шароитҳои бисёр душвор вазмин садҳо донишмандон, шоирону нависандагон ва касони обрӯманди ҷумҳурии Тоҷикистон ба камол расиданд, барои миллат ва давлати хизмат карданд ва хизмат карда истоданд. хоҳиш мекунам ки шароитҳои дараҷаи олӣ ки ҳукумат барои шумо муҳайё сохтааст, аз он хуб истифода баред. на аз хонед, боид алоқати хонед, дониш омӯзед, хоб савод гиред, оянда ба донишгоҳ, донишкада олӣ мамлакат дохил шуда, мутақассисони варзида гардед. ҳам барои худатон, барои зиндагии оянда, ҳаёти мустақилона ки мегзаред, мушкилиҳо пеши сар беки наояд. он фарде ки саводи комил дорад, он фарде ки мутахассис сатҳи касбияти баланд дорад, ҳунар дорад, дар ягон давру замон хорузор намегардад, муҳтоҷ ба дигарон намешавад. инро фаромӯш накунед дошт. ва чунин муассиса дар чунин деҳаи дурдаст дар байни кӯҳҳои осмонбӯс бисёр як афсонавӣ аст. мо орзу мекардем дар шароитҳое ки мо худсол мисли шумо будем, чунин шароитҳои таълиму тарбия набуд, чунин муассисаҳои таълимот умуман вуҷуд надошт. умуман ҳатто дар маркази шаҳру ноҳиёт чунин муассисаҳои таълимӣ набуданд. шумо хуб ба фарзандони хушбахттарин ҳастед ки чунин шароитҳо давлат ва ҳукумат барои шумо муҳайё карда истоданд. бори дигар муваффақият ба шумо, хониши хуб аъло аз шумо озуманда ҳастам.
дар доираи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи айнӣ таваллудхонаи маркази саломатии анзоб мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. бинои таваллудхона ба истиқболи 30-юмин солгарди истиқлоли давлатӣ ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо дастури бевоситаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон сохта шуда аз 5 ҳуҷра аз ҷумла ҳуҷраҳои қабул, таваллуд ва баъди таваллуд, хатна ва утоқи кории табибон иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷраҳои таваллудхонаи нав бо дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ таъмин гардида барои модару кӯдак шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. мавриди зикр аст ки аз ин пеш дар ин ҷо таваллудхона мавҷуд набуд ва занони водии яғноб, деҳаҳои марғеб, анзоб ва марзич масофаи 40-50 километрро тай карда ба беморхонаи шаҳраки зарафшон ва маркази ноҳияи айнӣ мерафтанд. дар гузашта бинобар дур будани таваллудхонаи минтақавию ноҳиявӣ занону духтарон ба азобҳои зиёде дучор шуданд. баъзан модар аз кӯдаку кӯдак аз модари хеш ҷудо шуд ва мо мехоҳем ки ин қазияҳо дар гузашта монад. имрӯз ки бо шарофати ҷаноби олӣ муҳтарам сарвари давлат мо соҳиби чунин хонаи умед гаштем, ба он кас ташаккури беҳад аз номи занону модарони яғноб деҳаи марғебу марзичу анзоб با صمیمیت تشکر بی‌پایان میگویم. رشد ساحه کشاورزی با ترقیات اقتصاد ملی زمینه استوار میگذارد. نتیجه همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان با توسعه این ساحه مهم اقتصادی توجه خاص ظاهر می‌نماید. در همین زمینه امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ناحیه عینی با فعالیت خواجگی ماهی پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمر شناس شده در مراسم سر دادن 30 سر قطاس خوشزاد و 200 سر کپ با ممنونگاه موضع سنگ کهنه دهات انزاب ناحیه عینی اشتراک نمودند. گزارش خبرنگاران ما. дар идомаи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармар шинос шуда дар маросими сар додани 30 сар қутоси хушзод ва 200 сар кап ба мамнугоҳи мавзеи санги кӯҳнаи деҳоти анзоби ноҳияи айнӣ иштирок намуданд. таъкид гардид ки қутоспарварӣ яке аз соҳаҳои камхароҷот ва сердаромади чорвопарварӣ буда дар минтақаҳои баландкӯҳи кишвар манбаи истеҳсоли гӯшту пӯсти аз ҷиҳати экологӣ тоза маҳсуб меёбад. парвариши қутос дар ноҳияи айнӣ аз соли 2008 ба роҳ монда шуда саршумори он дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 1085 сар расонида шудааст. иттилоъ дода шуд ки айни замон дар ноҳия 12 хоҷагӣ ба парвариши қутос машғул буда давоми солҳои охир аҳолӣ низ барои рушди ин соҳаи сердаромаду камхарҷ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир менамоянд. дар асоси барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 корҳои хушзодкунии қутос ҷараён гирифта пажӯҳишгоҳи чорводории академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар хоҷагиҳои деҳқонии ба номи аслидинов ва россияи ноҳияи айнӣ пойгоҳи илмии тадқиқотиро ташкил намудааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои афзоиши саршумори қутос ва ҳифзи ҳайвоноти нодир зиёд намудани майдони гиёҳҳои шифобахш ба масъулони хоҷагии ҷангал дастуру супоришҳои мушаххас доданд. ба таъкиди сарвари давлат табиати ноҳияи айнӣ хусусан водии яғноб ва фон барои рушди соҳаи чорводорӣ аз ҷумла парвариши қутос бисёр мувофиқ буда бо ин роҳ метавон бозори дохилиро бо гӯшти парҳезӣ ва арзон таъмин намуд. ضمن شناسایی با فعالیت خوجگیداران جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمر معلوم گردید که سال روان در موضع شب‌باده دهه انزاب از جانب صاحبکار وطنی مرتضی قاسموف 2 حوض ماهی پروری بنیاد کرده شده است.
масоҳати умумии ҳавзҳо 0 аз 135 гектар буда, айни замон дар он зиёда аз 5000 гулмоҳӣ, амури сафед ва амури пешонағафз парвариш карда мешавад, ки ба таъкиди хоҷагидорон амалӣ намудани ин иқдом дар рушди соҳаи моҳипарварӣ дар мамлакат ва таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти парҳезӣ мусоидат менамояд. соҳибкорон нақша доранд, ки оянда дар ин ҷо боз 10 ҳавзи дигар бунёд намуда парвариши моҳиро ба 10,000 сар расонанд. дар ин мавзеи хушобу ҳавои деҳаи Анзоб бунёди коргоҳи банду басти моҳӣ низ дар назар дошта шудааст, ки ин омил сабаби бо ҷои кор таъмин шудани сокинони маҳаллӣ ва афзоиши маҳсулоти ватанӣ мегардад. таъкид гардид, ки то бунёди ҳавзҳо хоҷагидорон дар қитъаҳои алоҳида дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа парвариши дигар намуди моҳиро ба таври таҷрибавӣ ба роҳ монда дар рушди ин бахши сердаромад саҳми назаррас мегузоранд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкори ватанӣ баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки бо ин роҳ метавон дар ин минтақа сайёҳати экологиро густариш бахшид, зеро ҳамасола ба ин мавзеъ сайёҳони зиёди хориҷию дохилӣ ташриф меоранд. дар ин ҷо асосан 3 намуди моҳиҳо парвариш карда мешавад. аз он ҷумла мо дар ин ҷо ба таври таҷрибавӣ моҳӣ парвариш кардем, ки аз намуди зағора моҳӣ буд. баъд аз он ки дар ин ҷо оби тоза, ҳавои тоза, мавзеи барои моҳипарварӣ бисёр ҳам мувофиқ аст. дар ин ҷо мо асосан ба намуди парвариши гулмоҳӣ гузаштем. намуди гулмоҳие ки дар ин ҷо парвариш мекунем бисёр мувофиқат мекунад ва оби тозаю боду ҳавои тоза дар ин ҷо барои рушди соҳаи моҳипарварӣ бисёр ҳам хуб аст. аз тухми моҳӣ то парвариш карда то вазни 1.5-2 кило гирифта наша, мо дар ин ҷо мақсад гузоштадем амалӣ мекунем. хоҷагидорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мармар дар мавзеи шабода ҳамчунин ба хотири таъмини бозори дохилӣ бо асали хушсифати аз ҷиҳати экологӣ тоза парвариши замбурро ба роҳ монда дар майдони 50 сад замин боғи себ низ бунёд кардаанд. аснои шиносоӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ зикр гардид, ки шуғли асосии сокинони деҳоти Анзоб боғдорию чорвопарварӣ буда, саҳми онҳо дар фаровонии бозор назаррас аст. дар ин ҷо маҳсулоти гуногун аз қабили шир, ҷурғот, қаймоқ, равғани зард, сари шир, қурут, нонҳои хурду калон ва меваҳои шаҳдбор ба намоиш гузошта шуд, ки ҳама дастранҷи сокинони ин деҳоти дурдасти мамлакат мебошад. айни замон дар боғоти деҳоти Анзоби ноҳияи айнӣ мева аз ҷумла зардолу фаровон мебошад. дар ин минтақа зардолуи пешпазак нав зард шудааст ва дар баъзе деҳаҳои баландкӯҳ ҳоло ғура аст ва боғдорон ҳосилро охирҳои моҳи сентябр ҷамъоварӣ мекунанд. нисбати соли гузашта дар таъсири хунукиҳо зардолу набуд. имрӯз моҳои мо хеле ҳосили нағз доранд ва дар мавзеъҳои деҳои ғабируд, ҷамъияти деҳоти Анзоб, деҳои Саратоқ, ғура ҳоло ҳатто мавҷуд аст. ҳосили зардолу инсоф хуб буда. мана ин зардолое ки дар ин ҷо пешниҳод намудем аз деҳои ғабируди ҷамъияти деҳоти Анзоб мошад. то ахирҳои моҳи сентябр дар деҳои Марғиб, Саратоқ, Марғузор баъд зардолу пухта мерасад. ҳосили зардолу нисбати солҳои пешина имсол дар ҷамъиятҳои деҳоти Хундарё ва Анзоб хеле хуб аст ва мардум аз ин истифода бурда ва бозорҳо таъминати бозорӣ пешкаш намуда истоданд. маориф дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар авлавият қарор дошта давоми солҳои соҳибистиқлолӣ шумораи зиёди муассисаҳои нави таълимӣ бунёд ва бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи зерободи ноҳияи айнӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар бинои нави таълимӣ хонандагон бо истифода аз имконоти мавҷуда ба омӯзиши хуби барномаҳои таълимӣ хусусан фанҳои дақиқ, кор бо техникаю технологияи муосир ва آموزش زبانهای خارجی در دایره هدف 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2020-2040 مشغول می شود. گزارش خبرنگاران ما
اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه عینی در دهه زیرآباد دهاتی در بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در ناحیه عینی در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت مهیاسازی شرایط بهتر تعلیم و تربیه برای نسل نورس و جوان با جلب مبلغ‌های بودجتی جوابگو به طلبات معاصر ساخته شده است. انشاءات خوشتر و معاصر تعلیمی از تخانه و 3 آشیانه عبارت بوده برای 640 خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. مکتب از 28 صنفخانه برهوا از جمله صنفخانه‌های فنی شیمیا، فیزیکا، متماتیکا، بیولوژیا، تعلیم مهنت، تکنولوژیا، کتابخانه، اتاق‌های کاری برای آموزگاران و کارمندان، اینچنین حجره‌های یاری رسان عبارت میباشد. کتابخانه مؤسسه که با مقصد جلب نورسان و جوانان به مطالعه کتاب تأسیس یافته است دارای قریب 10,000 نسخه ادبیات گوناگون بدیعی و فنی می باشد. همزمان برای خوانندگان اتاق علاهیده مطالعه با شرایط معاصر تشکیل گردیده است. و در آینده برای خلق وطنم خدمت‌های شایسته بکنم. بابا جان عزیز، من 2300 مصر شعری بچگانه، 2 داستان، 4 قصه، 90 افسانه، 55 چیستان، 30 لطیفه، 36 اثری بدیعی، 20 غزل، 20 رباعی، 50 مصر داستانی جایسی شیرین را از خود نمودم. اما مرا به دفع ولایتی را خط ندادن. برای چی ندادن؟ چه نام داره؟ بابا جان عزیز، من توی دیو زیبانیسا نام دارم. زیبانیسا چه زیبا؟ نام نویره من زیبانیسا است. چه نام زیبا؟ بسیار هست. ولایتی ده باوری داره غالبی بیاره. برای چی را خط ندادن ولایتی ده؟ حیاتی حکمان محقق کرده. من وقتی که آن کس به من همه سوالایی که از اشعار بچگانه دادن دانستم، اما حیات حکمان به من 2 سوال کلاسیکی دادن و مرا به دور ولایتی روخت ندادن. حتما من سفارش میتم که به ولایتی روید، نه که نقص رو بینه. حالی ادبیات‌های و چیستان‌های و شعرهایی که شما گفتیم بعضا آموزگاران اینقدر نمیدانند. رحمت نه اسمان آینده شما درخشان است. مکتب نخون؟ بله جناب. شرایطش معقول است؟ بله. این مکتبی کهنه وای دارد یا اون فرقیت دارد؟ بله. مکتبی نو شرایط درجه عالی چکار کردن نکن؟ ما باید در مکتبی نو زمانوی با بهای خوب و اعلا خوانیم. بله، زبانهای خارجی را مسئول. We, the school children, are grateful for a new school that has been built by your special order and with your support. Thank you very much, the leader of nation, for new modern school. شرایط درجه عالی مهیا کردیم برای شما. اصلا نورسان و جوانان دیوات گلدستی کوهستان مملکت کوشش کرده ایستادگی شرایط خانش شما را با شهرها برابر کنیم. شرایط برابر باید باشد. از خودتان وابستگی دارم. در این شرایط های بسیار خیلی اعلا مهیا کرده حکومت مملکت
باید شما سویه دانشتان را سرکل کنید، بیشتر آداب داشته باشید، خب دانش از خود کنید، سواد کشاد بلند داشته باشید، آینده کسب و هنرهای زمانوی از خود کنید. حتما دو زبان خارجی را باید مثل زبان مادری از خود کردن در کار. آینده دولت تاجیکستان را شما آباد میکنید، شما صاحبی میکنید. نورسان و جوانان امروزه مبارک شود. خب این سال میدانید چی سال؟ محترم جناب عالی، این سال 30 سالگی استقلالت دولت جمهوری تاجیکستان را ما جشن میگیریم. بله. ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی سال 2016 آغاز یافته کارهای بنیادی و پیمانکاری با جلب زیاده از 100 نفر متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود تاجیک الیت ساختمان با صفت بلند معماری و در اساس معیارهای موجوده به انجام رسانیده شده است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مهیا گردیده در بینای نوی تعلیمی به سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده خوانندگان را با استفاده از امکانات موجوده با آموزش خوب برنامه‌های تعلیمی خصوصا فن‌های دقیق، کار با تکنیک و تکنولوژی معاصر و آموزش زبان‌های خارجی در دایره هدف 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 هدایت نمودند. لایحه بینای نوی مؤسسه تعلیمی با نظرداشت طلبات زمان معاصر در ساحه معارف تهیه گردیده است. ما کوشش کردیم همه جزئیات آن را رعایت نموده ساختمان را با صفت بلند بنیاد نماییم. در ساختمان بیشتر مصالح ساختمانی بلند صفتی محلی جوابگو به معیارها استفاده گردیده است. از این رو خدمت نمودن انشاءات برای سالهای طولانی کفالت داده می شود. آموزگاران و خوانندگان بنیاد بینای نوی مؤسسه تعلیمی را از غمخوری‌های روزافزون سرور معارف پرور مملکت در برابر ساحه علم و معارف و تعلیم و تربیت نسل آینده ساز ملت ارزیابی نمودند. در مکتب زیاده از 50 نفر آموزگار صاحب کسب و صاحب تجربه به نسل نورس و جوان دانش می آموزند. وابسته به استقبال جشن مقدس 30 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه زیبای ما انشاءات‌های جشنی قامت افروختند. سیمای ناحیه آراسته و زیبا گردید. بینای مؤسسه که امروز در مرکز دیه قامت افروخته است سیمای دیه را دیگرگون ساخت. جواباً به این غمخواری جناب عالی من همچون سرور مؤسسه تعلیمی کوشش به خرج می‌دهم که از تمام راه و واسطه ها استفاده برده برای خدمت به وطن جوانانی با ننگ و ناموس با سواد و کاردان را آماده می‌نماییم. افتتاح بینای زیبا و زمانوی مکتب با شرایط بهترین تعلیم و تربیت باعث خوشنودی و سپاسگزاری کل مردم دهه زیرآباد گردید، زیرا مکتب قبلی دهه مذکور هنوز سال 1971 ساخته شده بود. اکنون با مورد بهره برداری قرار گرفتن بینای معاصر تعلیمی برای فرزندان اهالی 3000 نفره دهه زیرآباد ناحیه عینی معاصرترین امکانات تعلیم و تربیت فراهم آمد. ما این روز را سالهای زیاد پایده بودیم. بینای نوی مکتب که با طرح زمانوی ساخته شده است در مقایسه با بینای کهنه مکتب خیلی خوب است. بینای کهنه مکتب از روی نقشه آشش ساخته شده بود و امروز قریبی کهنه فرسوده شده است. همین اقدام ها و دستگیری جناب عالی می باشد که در عرفه جشن استقلالت جمهوری تاجیکستان برای مردم همین دهه تحفه ارزنده است. از این پیش ما با کتاب تاجیکاری بابا جان غفورov را که با تشبث جناب عالی به هر یک خاندان تقسیم کرده داده شد اما دسترس کرده شد. این شهادت آن است که جناب عالی ملتش را دوست می‌دارد، وطنش را دوست می‌دارد، آموزش تاریخی وطنش را دوست می‌دارد. کوشش می‌کنیم که نسل نورس را در رویه وطن دوستی، انسان دوستی، محبت صمیمی به خاک مقدس تاجیکستان تربیت کنیم. در بینای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 دهه زیرآباد همزمان با مقصد جلب نورسان و جوانان به نمودهای گوناگون ورزش تالار معاصر ورزشی با بیش از 200 جای نشست برای تماشابینان ساخته شده است. تاجیکستان آریما ناموسیما ننگم توی سرنوشتی پاک در پیشانی سنگم توی می سرایم می ستایم من تو را با خون دل ای وطن ای تاجیکستان
ساز و آهن گمتویی. در تالار ورزش مکتب برای برگزاری بازی‌های والیبال، بسکتبال، فوتبال خرد و دیگر نمودهای ورزش شرایط خوب موجود میباشد. خوانندگان و دیگر باشندگان دهه زیرآباد اکنون امکان دارند که با استفاده از شرایط مهیا گردیده در تالار ورزش این مؤسسه با آب و تاب بدن مشغول شده در ترغیب طرز حیات سالم سهم گذارند. چنین طرح زیبای بنای تعلیمی و تالار ورزشی محتشم که در دهه ما آمد افراد در حقیقت جوابگوی دور و زمان است. و چنین درگاه تعلیمی علم ناموختن گناه است. از سرور انسان دوست و معارف پرورمان پیشوای معظم ملت افتخار داریم. منتداری خود و تمام ساکنان دهه را و این شخص خردمند و دوراندیش یتیم پرور و میهن پرست میرسانیم که به ما چنین یک مؤسسه زمانوی را تحفه نمودند و وقتی ما دائما سلامت و سربلند باشید. جناب عالی. مکتب همزمان دارای آشخانه با بیش از 140 جای بوده برای آموزش دادن هنرهای پزندگی به دختران در نزد آن تنورخانه نیز تأسیس یافته است. مؤسسه تعلیمی با نقطه علاهیده گرمیدهی تامین بوده امکان پوره به تحصیل فرا گرفتن خوانندگان در صنفخانه‌های گرم در فصل زمستان موجود می باشد. در این درگاه معرفت همزمان صنفخانه‌های تعلیم مهنت برای دختران و پسران به طور علاهیدگی تأسیس داده شده است. چنانکه که به همه ما و شما معلوم است، با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام نمودند. ما در برابری در این مکتب نو زمانوی که با همه شرایط ها مهیا می باشد با بهای خوب و اعلی تحصیل نمودن باز به هنرهای مردمی از جمله دوزندگی و پزندگی نیز مشغول می شویم. ما در این مؤسسه به پختن خوراک‌های ملی خلق تاجیک، اوماچ، آش پلاو، نان و سمبوسه را نیز می‌آموزیم که در آینده برای ما دختران ضرور است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با آموزگاران و خوانندگان صحبت آزاد و صمیمی دایر نموده به استفاده دادن مؤسسه تعلیمی زمانوی را تحفه ارزشمند دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به استقبال جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان شرفمند و مهنتقرین دهه زیرآباد ناحیه عینی ارزیابی کردند. مساحت انشاءات 0.66 گکتار را در بر گرفته، اطراف آن در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی در مساحت زیاده از 3700 متر مربع کبودزار کرده شده چراغان گردیده است. برابر قبول گردیدن برنامه دولتی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعی، ریاضی و دقیق، اینچنین آزمون جمهوری علم فروغ معرفت، ما آموزگاران را وظیفه‌دار می‌نماید که از تمام راه و واسطه‌های پیشقدم تعلیم استفاده برده در آماده نمودن نسل آینده‌ساز، وطن‌پرور، با سواد و خویشتن‌شناس سهمگذار باشیم. در ناحیه عینی در زمان صاحب استقلالی کشور در اساس دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان 27 بنای نوی تعلیمی با معاصرترین شرایط تعلیم و تربیت ساخته به استفاده داده شده روند دانش آموزی خوانندگان به مرحله صفتا نو وارد گردیده است. در مجموع در ناحیه عینی 66 مؤسسه تحصیلات عمومی فعالیت می‌نماید که 55 عددش مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 11 تای دیگر مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی میباشد. در تعلیمگاه‌های حدود ناحیه 18791 خواننده از جمله 9379 دختر به تعلیم فرا گرفته شدند که نسبت به سال تحصیل 2019-2020 289 خواننده زیاد می باشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 در دهه زیرآباد ناحیه عینی را به همه آموزگاران و خوانندگان تحفه ارزشمند در 30مین سالگرد استقلال دولتی ارزیابی کرده مسئولان را برای تربیت خوب نسل آینده ساز ملت با استفاده پوره از شرایط ارزنده در روحیه خویشتن‌شناسی و وطندوستی و افتخار ملی هدایت نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان برای بنیاد کارگاه و کارخانه‌های استحصالی محصولات پرهیزی و رشد ساحه پرنده‌پروری و ماهی‌پروری در شهر و نویاهای مملکت شرایط لازمه را فراهم آورده است. برای استفاده از این امکانیت تنها مسئولیت بلند و حس وطندوستی و خویشتن‌شناسی می‌تواند در سمت به دست آوردن موفقیت‌های بلند زمینه گذارد.
дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи айнӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи хушекати деҳоти айнии ноҳияи айнӣ корхонаи паррандапарварии мурғи султонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. гузориши Самандар Искандарзода. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи хушекати деҳоти айнии ноҳияи айнӣ корхонаи паррандапарварии мурғи султонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. айни замон дар корхона 16250 сармурғи олмонӣ парвариш карда мешавад. мувофиқи дурнамо дар як моҳ истеҳсоли 480 000 дона тухм ба нақша гирифта шудааст. дар корхона шурӯъ аз назорати ҳарорати ҳаво то ҷамъоварии тухму таъмини хӯроки парранда ба таври автоматӣ тавассути муосиртарин дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ки аз олмон дастрас карда шудааст анҷом дода мешавад. технологияи муосири соҳавӣ ва фароҳам овардани шароити созгор имконият медиҳад ки мурғҳо дар 120 рӯзагӣ ба тухмкунӣ оғоз намоянд. мавриди зикр аст ки корхонаи паррандапарварии мурғи султон дар минтақаи зарафшон аввалин корхонаи истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ буда мувофиқ ба талаботи замон бунёд карда шудааст. айни замон дар корхонаи паррандапарварӣ 16 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин карда шудаанд. корхонаи паррандапарварии мурғи султон низ бо истифода аз имтиёзҳо ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шудааст бо саҳми соҳибкори ватанӣ Шароф Султон сохта шудааст. боиси хушҳолист ки имрӯз шахсан роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маросими ибтидои корхонаи мо иштирок намуданд ва барои густариши фаъолиятамон ба мо дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. мо ин коргоҳро дар зарфи як сол дар доираи дастури ҳидоятҳои роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд кардем. ин охирин иқдоми мо набуда, дар оянда ҳадаф дорем марҳилаи дуюми ин корхона ва инчунин ҳафсҳои моҳипарвариро дар ҳудуди ноҳия бунёд намоем. албатта дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба мо соҳибкорон имконият медиҳад ки чунин нақшаҳоро амалӣ намуда дар баланд бардоштани иқтидори истеҳсолии мамлакат саҳмгузор бошем. аснои ба истифода супоридани иншоот ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар марҳилаи дуюм барои парвариши 50 000 сармурғ ва таъсиси 45 ҷойи нави корӣ корхона бунёд карда мешавад. ҳамзамон бунёди 10 ҳавзи моҳипарварӣ дар шафати корхона дар назар дошта шудааст ки дар он моҳиҳои сазан, гулмоҳӣ ва ширмоҳӣ парвариш меёбад. дар ин ҳавзо то 60 000 моҳӣ парвариш карда шуда барои 15 нафар ҷойи кор фароҳам оварда мешавад. дар замони соҳиби истиқлолӣ таваҷҷӯҳ ва дастгирию амалисозии имтиёзҳо ба рушди бахши хусусӣ замина гузошт. натиҷа ҳамин аст ки имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо саҳми соҳибкорони ватанӣ дар якҷоягӣ бо шарикони рушд коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бунёд шуда бо ин васила сокинони маҳаллӣ низ бо ҷойи кор таъмин мегарданд. мувофиқи дурнамо баъди татбиқи пурраи лоиҳа корхона имкон пайдо мекунад ки дар баробари ноҳияи айнӣ ҳамзамон дигар шаҳру ноҳияҳои вилоятро бо маҳсулоти парҳезии худӣ таъмин созад. дар доираи дастури супоришҳои пешвои муаззими миллат мо соҳибкорон тасмим гирифтем ки баҳри таъмини амнияти озуқавории кишвар ки яке аз ҳадафҳои асоситарин дар сиёсати пешгирифтии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ҳиссагузорӣ намуда ферми мурғи туғдиҳанда ташкил намудем. дар оянда ният дорем ки дар маҳаллаи дуюм аҳолиро пурра ба тухми маҳаллӣ таъмин намоем. дар баробари дастрас намудани дастгоҳу таҷҳизоти соҳавӣ ҳамзамон роҳу усулҳои муосири парвариш ба роҳ монда шудааст ки ин имкон медиҳад маҳсулоти истеҳсолшавандаи корхонаи навбунёд бо маҳсулоти истеҳсоли ширкатҳои ватанию хориҷӣ рақобатпазир гардад. зимни шиносоӣ бо имкониятҳои корхонаи навбунёд сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати мамлакат барои бунёди коргоҳу корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти парҳезӣ ва рушди соҳаи паррандапарварию моҳипарварӣ шароити лозимаро фароҳам овардааст. дар ин росто танҳо масъулияти баланд ва ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ метавонад дар самти ба даст омадани муваффақиятҳои баланд замина гузорад. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи эҳтиром гузоштан ба арзишҳои милливу давлатӣ ва баландбардоштани ҳисси худшиносии миллӣ дар маркази ноҳияи айнӣ майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ба истифода доданд. иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳо ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шуда барои сайругашт ва истироҳати сокинону меҳмонон инчунин гузарониндани чорабиниҳои оммавии фарҳангии фароғатӣ ва варзишӣ аз ҷумла машқҳои пагоирӯзӣ мусоидат мекунад. гузориши Садрдини Сироҷдин ва Холмуҳаммади Давлат. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази ноҳияи айнӣ майдони парчам ва нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар доираи нақша чорабиниҳо ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст ба истифода доданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вазъияти тантанавӣ ва дар ҳузури шумораи зиёди сокинон яке аз рамзҳои давлатдорӣ парчами миллиро барафрохтанд. баландии сутунпояи парчами давлатӣ 5 метр буда, дарозии матои рамз ва муқаддасоти миллӣ ба 14 ва паҳноии он ба 7 метр баробар аст.
مساحت عمومی میدان پرچم دولتی 1600 متر مربع را تشکیل داده برای سیر و گشت و استراحت ساکنان و مهمانان، اینچنین گذراندن چهاربینی‌های عمومی، فرهنگی، فراغتی و ورزشی از جمله مشق‌های پگاهی روزی مساعد میباشد. میدان مذکور پورا سفالک‌پوش و اطراف آن با گل و نهال‌های آرایشی سبز و خرم گردیده در آن نشستگاه‌های زمانوی گذاشته شده است. مساحت سبززار شده اطراف انشاءات نوبنیاد 850 متر و سفالک‌پوش گردیده 1200 متر مربع را تشکیل می‌دهد. انشاءات را با طرح زمانوی و جوابگو به طلبات امروزه متخصصان محلی بنیاد نمودند. در دو طرف پرچم فواره‌های رنگارنگ دقت جلب کننده ساخته شده است. میدان پرچم دولتی را در شفت راه ماشینگرد دوشنبه خوجند چناق جمعیتی دارای مسئولیت محدود زرافشان ساختمان با فرمایش مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی بنیاد نموده است. سپس پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در میدان نشان دولتی از بالای لوحه رمزی پرده برداشته با نشانه ارج و احترام گذاشتند به مقدسات ملی در پایه آن گلچنبر گذاشتند. مساحت عمومی میدان نشان دولتی نیز 1600 متر مربع بوده، آن هم با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی از جانب ساختمانچیانی با تجربه جمعیت دارای مسئولیت محدود زرافشان ساختمان با طرح جدید از روی معماری ملی آمیخته با زمان معاصر و با استفاده از مصالح بلندصفت ساختمانی جوابگو به استاندارد بنیاد کرده شده است. بلندی ته‌کرسی و ستونپایه نشان دولتی 20 متر را تشکیل می‌دهد. در انشاءات متن سرود ملی را زیبا حکاکی نمودند که این عامل در بیدار ساختن خودشناسی و خودآگاهی و میهن‌پرستی ساکنان به خصوص نورسان و جوانان مساعدت می‌کند. اطراف نشان دولتی در مساحت 1100 متر مربع سفالک‌پوش و 400 متر مربع گلکاری گردیده نشستگاه‌های زمانوی نصب شده است. در این موضع نیز یک فواره زیبا بنیاد نمودند. لوحه میدان پرچم و نشان دولتی با نظرداشت طلبات زمان معاصر ساخته شده امکانات گذراندن چهاربینی‌های عمومی فرهنگی به این نوبت گرفته شده است. در وقت اجرای کارها ما کوشش کرده مصالح بلندصفت را استفاده نموده معیارهای ساحه معماری ساختمانی را پورا رعایت نماییم. گرانیت، سفالک و دیگر مصالح ساختمانی که در بنیاد ته‌کرسی و پایه نشان و هم پرچم دولتی استفاده گردیده است استحصال وطنی بوده دارای سرتیفیکات مطابقت می باشند و سالهای زیاد خدمت نمودنشان کفالت دارد. در وقت ادامه کارها که یک سال ادامه یافت قریب 50 نفر با جای کار تامین بودند. همه ساختمانچیان ساکنان محلی بودند. متن سرود ملی در زیرپایه نشان دولتی با استفاده از محصولات تاب‌آور در گرمی تابستان و بارشات زیاد نوشته شده است. مورد به ذکر است که در زمینه بنیاد نمودن میدان پرچم و نشان دولتی بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه را نیز از تعمیر برآورده نمای بیرونی آن را زیبا آرا دادند. نزد بنای مذکور را دو فواره زمانوی و گل و نهال‌های آرایشی و همیشه سبز حسن تازه می‌بخشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرتفافشانی پرچم ملی و بلند برداشته شدن نشان دولتی را در مرکز ناحیه عینی برابر تامین نمودن زیبایی موضع همچنین در بیدار گردیدن حس وطندوستی و میهن‌پرستی هر یک ساکن از جمله نورسان و جوانان مهم شماریدند.
در عموم در نزد پرچم و نشان دولتی اینچنین بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی 30 چراغ در ستونپایه‌های بلندیشان گوناگون گذاشته شده است که شبانه زیبایی مرکز ناحیه را تأمین می‌نماید. باید ذکر نمود که با مقصد ارجگذاری به مقدسات ملی و بیشتر نمودن حس وطن دوستی و خویشتن‌شناسی در ضمیر ساکنان بخصوص جوانان و نورسان در دایره دستور و هدایت‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان در شهرهای خوجند، بوستان، گلستان، استرافشان، ناحیه‌های ظفرآباد، جبار رسولov، باباجان غفورov، سپیتامین، کوهستان مسچا، دوشتیچ، مسچا، اشت و دهات واروخ شهر اسفرای ولایت سوخت میدان نشان و پرچم دولتی بنیاد گردیده است. در هر یک از این انشاءات شرایط خوبی سیر و گشت و تامین فراغت اینچنین برگزار نمودن چهاربینی‌های عمومی موجود می باشد. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در چنین دولت آباد و زیبا و دموکراتی و صاحب استقلال عمر به سر میبریم. امروز با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه‌مان یک چند انشاءات‌ها به استفاده داده شدند. این هم یکی از نعمت‌های دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. این هم یکی از شهادت غمخوری‌های پیوسته محترم پیشوای ملت نسبت به نسل جوان کشور است. ما جوانان و نورسان جواباً به این غمخوری‌های پیشوای معظم ملت پیوسته از پی آموختن علم و دانش می‌شویم و در آینده بهر گلگل شکوفایی این وطن عزیز سهم باسزای خود را می‌گذاریم. رشد هنرهای ملی با در نظر داشت آزاد نمودن هنرمندان از پرداخت‌های حتمی اندازی یکی از آن دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به هنرمندان و هنر قدیمی ملی میباشد. تکمیل هنرمندی و رشد ساحه همچنین میتواند در جلب سیاحان به کشور و معرفی فرهنگ قدیمی ملت تاجیک مساعدت میکند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه عینی کارگاه دوزندگی و هنرمندی کوهسار را مورد بهره برداری قرار دادند. در مرکز ناحیه عینی اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین کارگاه دوزندگی و هنرمندی کوهسار را مورد بهره برداری قرار دادند. کارگاه مذکور از جانب صاحبکار محلی گلچهره حسن و در زمینه بینای کهنه و فرسوده و سالهای زیاد به کار خوابیده به خاطر استقبال از جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است. انشاءات دوشانه که در مساحت 750 متر مربع جایگیر میباشد از تعمیر پورا برآورده در آن کارگاه‌های دوزندگی و اطلس و ادرس‌بافی، کاشانه حسن، تالار عروسی و مرکزهای کسب و هنرآموزی را تشکیل نمودند. کارگاه دوزندگی و مرکز هنرمندی کوهسار با درخواست ساکنان محلی و با نظرداشت به شغل فرا گرفتن زنان و دختران خانه‌نشین بنیاد یافته است. کارگاه دوزندگی دارای 30 دستگاه زمانوی استحصال کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن و چین بوده، کارگران با استفاده از آنها می‌توانند همه گونه لباس در مثال لباس یگانه مکتبی، کاری، نامگوی گوناگون لباس‌های مردانه و زنانه، لباس عروسی، جزئی متاگین خانه و غیره را آماده نمایند. به سرور دولت اطلاع داده شد که کارگاه الکی با یک چند مؤسسه تعلیمی و کارخانه و تشکیلات نویوی شرطنامه همکاری دارد و شروع از امروز کارگران به اجرای فرمایش آغاز می‌کنند. در کارگاه 30 نفر زنان و دختران محلی که از کورس آموزشی دوزندگی گذاشتند به کار جلب گردیدند. ما امروز در سیخ دوزندگی که از جانب صاحبکار حسن و گلچهره تأسیس داده شده است، زنان و دختران خانه‌نشین را به کار دائمی فرا گرفته ایستاده است. ما خیلی خوشحال هستیم. من از نام خودم، از نام زنان و دختران منتداری خودم را به پیشوای معظم ملت میرسانم. بغیر از این صاحبکار با 10 بانوی دیگر دارای تجربه غنی دوختن جهاز متاگی شرطنامه همکاری دارد و آنها با گرفتن معاش خوب در خانه فرمایش کارگاه را اجرا می‌نمایند. در کارگاه اطلس و ادرس‌بافی دستگاه‌های مخصوص نصب شده است و در آن در یک روز تا 100 متر اطلس و ادرس آماده کرده می‌شود. زنان و دختران ابراز می‌دارند که هرچند بافتن اطلس و ادرس نازکی‌های زیاد دارد و کار آسان نیست، ولی آنها با دستگیری صاحبکار محلی گلچهره حسن و این کسب اجرایی را به خوبی از خود کردند و در علایدگی از عهده آن به پرگی می‌برآیند. ما زنهای ناحیه عینی امروز خیلی خوشحال هستیم که در ناحیه عینی ما
کارخانه اطلس و عدلز بافی و دوزندگی تأسیس داده شد. ما منتداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانیم که ما همه وقت ما زنهای هنرمند را دستگیری میکنند. ما میخواهیم در آینده در همین کارخانه هنری اجدادی خود را دوام داده و دخترکان خانشین و زنهای خانشین آموزانیم. در روشنای دوم این شد مرکزهای هنرآموزی از جمله پخت و پز، آموزش کامپیوتر و دیگر کسب‌های سرطلب در بازار مهنت تشکیل کرده شده است. کارگاه دوزندگی و هنرمندی کوسار دارای آشخانه جوابگو به طلبات زمان امروزه با 20 جای و دیگر انشاءات یاری رسان میباشد. صاحبکار نقشه دارد در آینده فیلیال کارگاه دوزندگی و هنرمندی کوسار را در دیات نویای عینی تشکیل نموده زنان و بانوان خانه‌نشین را با جای کاری دائمی تامین نماید. ما 3 دستگاه داریم، دستگاه دوزندگی داریم، 4 دستگاه آدرس بافی داریم و 1 تالار عروسی هست حاضر خودمون، 1 کاشونه خود داریم. زنکایی که خونشین هستند ما اونا هم خیلی کار میکنیم. اینا خونه به 6 خوراک دوزی میکنن، بالشت، کورپه و ما با میبیارم و هوای مفروشیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با صاحبکار وطنی جهت تأسیس کارگاه نو استحصالی و تامین زنان و بانوان خانه‌نشین با جای کار دائمی و معاش خوب اظهار سپاس و منتداری نموده این اقدام را شایسته تحسین، قابل دستگیری و تحفه ارزشمند در عرفه تجلیل از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی ارزیابی نمودند. در ناحیه عینی با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон фермаи чорвопарварӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иқтидори фермаи мазкур дар як сол то 40 тонна гӯшти хушсифат буда он бо нархи нисбатан арзон дар бозорҳои шаҳрҳои душанбе, хуҷанд ва худи ноҳияи айнӣ ба фурӯш бароварда мешавад. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. در ادامه سفر کاری در نویای عینی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمای چرواپروری را مورد بهره برداری قرار دادند. طوری معلوم گردید فرمای مذکور به خاطر استحصال گوشت خوشصفت و تامین فراوانی این نوع محصولات در بازارها تشکیل شده اساساً به پرورش چروای کلان مشغول می باشد. فرمای نو برای پرورش 200 سر چروای کلان شاخدار در یک وقت پیش بینی شده پس از پرورش یک ساله لکه چروا برای ذبح آماده می گردد. و سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که در فرمای مذکور گاوهای ذات سیمنتال که از فدراسیون روسیه وارد گردیده است نگاهبین کرده می شود. این ذات گاو برای استحصال گوشت موافق بوده طبق بهاگذاری پیشکی آن می تواند تا 1300 کیلوگرم وزن گیرد. افضلیت آن است که از چروای محلی این تیز وزن گرفته در یک سال دو سال الکی 400 500 کیلوگرم وزن میگیرد. چروای محلی باشد در یک سال دو سال همین 200 250 برای همین کمتر و هم ذاتی بودنش هم از ویش فرقیتش از محلی همین دارد. باز افزونکنی این چورو در یک شبانه روز 800 تا 1 کیلوگرم می باشد و از طرف صاحبکار اقدام گرفته است که اون چوروهایی که محلی است امروز در این فرم پرورش کرده می شود در آینده مرحله به مرحله برای خوشدار نمودن چورو و تامین نمودن اهالی با محصولات وطنی نیز چوروی محلی را به جای چوروی ذاتی عوض نماید. برای پرورش و نگهبانی درست چروا در اینجا مطابق با طلبات معاصر امکانات فراهم آورده شده است. از جمله داخل فرم و گرد و اطراف آن که برای نگهبانی چروای کلان شاخدار پیش بینی گرفته است با شرایط ضروری تامین می باشد. اطلاع داده شد که در یک سال فرمای مذکور اقتدار دارد تا 40 تن گوشت خوشصفت را با نرخ نسبتاً ارزان به فروش برآورد. محصولات نیایی آن در بازارهای شهرهای دوشنبه، خوجند و خود نویای عینی به اهالی پیشنهاد کرده می شود. انشاءات مذکور از جانب صاحبکار محلی محسن قاضی‌اف جهت تامین بازارهای مملکت با محصولات خودی بنیاد یافته همچنین برای صاحب کار شدن 20 نفر ساکن نویه باعث گردید. خیلی خوشحال هستیم که من پیشوای معظم ملت فرم ما رو شدن. ما صاحبکاران به پیشوای معظم ملت برای غمخواری توجهشون نسبت به صاحبکاران منتداری می‌نماییم. 3 نمودی گاو آوریم سیمنتال، انگوس و گاوی محلی 200 سر برای گوشتی ما نقشه داریم که من آینده وی خود رو وسیع کرده گوشتی امین رو بازارهای شهر دوشنبه، شهرهای خوجند و ناحیه دسترس نماییم. بعد از نگهبانی یک نیم سال ما همین گوشت چروا رو گوشتش رو به بازارهای ناحیه و شهرها میبریم.
ҷиҳати таъмини чорво бо хӯрок хусусан дар сардиҳо дар фермаи мазкур ба таври кофӣ хӯроки чорво захира гардидааст. аз ҷумла дар амборҳои нигоҳдории он 40 тонна кунҷора ва 5000 бастаи алаф харидорӣ ва захира карда шудааст. ҳамчунин соҳибкор дар сани фермаи нав дар 10 садяк замин гармхона бунёд кардааст ки маҳсулоти он низ барои таъмини фаровонӣ ба бозор бароварда мешавад. дар ин қитъаи замин бо тавсияи олимони соҳа асосан бодрингу помидор парвариш меёбад. зимни боздид ва шиносоии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси чунин фермаҳои гӯштиро дар вазъияти феълӣ муҳим арзёбӣ карда, ҳамчунин барои нигоҳубини дурусти чорво ва кормандони он дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. дар ҳамин ҷо ҳамчунин намоиши чорвое ки айни ҳол дар хоҷагиҳои ноҳияи айнӣ парвариш меёбад баргузор карда шуд. Ализамат дар ин тадбир асосан зотҳои гуногуни гов, қутос ва аспро ба намоиш гузошта аз густариш ёфтани бахши мазкур дар ноҳия иттилоъ доданд. аз ҷумла гуфта шуд ки айни замон саршумори умумии чорвои калон дар тамоми шаклҳои хоҷагидории ноҳияи айнӣ 33371 сарро ташкил медиҳад ва ин рақам ҳама сола зиёд гардида истодааст. дар ин баробар кишоварзон ва хоҷагидорон 134422 сар моли майдарон нигоҳубин ва парвариш намуда ба ин васила дар баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти гӯштиву ширӣ ҳиссагузорӣ мекунанд. тавре гуфта шуд, иқлим ва обу ҳавои минтақаҳои гуногуни ноҳия барои парвариши қутос мусоид буда саршумори ин нави чорво дар ноҳияи айнӣ ба 1085 сар расонида шудааст. зимни суҳбати самимӣ чорвопарварони ноҳия ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фароҳам овардани шароити мусоиди рушд, қабули барномаҳои саривақтии соҳавӣ ва дастгириву таваҷҷӯҳи пайвастаашон ба густариши бахши чорвопарварӣ изҳори миннатдорӣ карда иброз доштанд ки ҳамеша кӯшиш менамоянд дар таъмини аҳолӣ бо гӯшту шири алосифат ва афзоиш додани саршумори чорвои калону майда ҳиссагузорӣ намоянд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияи айниро ифтитоҳ намуда бо фаъолон, варзишгарон ва намояндагони касбу кори гуногун ин ноҳияи дурдасти кӯҳистони мамлакат мулоқот анҷом доданд. дар маҷмӯаи варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба футбол ва машқу тамрини наврасону ҷавонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар идомаи сафари корӣ дар вилояти Суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон варзишгоҳи марказии ноҳияи айниро ифтитоҳ карданд. маҷмӯаи калони варзишӣ бо майдони футбол ва дигар иншооти зарурии соҳа ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо харҷи 20 миллион сомонӣ дар майдони 16 гектар бунёд гардидааст. варзишгоҳи мазкур дорои 6000 ҷои нишаст буда дар маҷмӯъ аз 7 минбари нишастгоҳ иборат мебошад. баландии минбари асосӣ ё худ ҷои нишасти меҳмонони оли қадр қариб 12 метр буда дар вақти бунёди варзишгоҳ таваҷҷӯҳи асосии фармоишгар ва пудрачии иншоот идораи сохтмони асосии вилояти Суғд ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ПМК 278 ба сифати корҳои сохтмонӣ равона гардидааст. дар ошонаҳои якум ва дуюми иншоот барои мураббиёну варзишгарон 8 ҳуҷраи либосивазкунӣ, 16 нуқтаи санитарӣ, ҳуҷраҳои корӣ, амбори таҷҳизоти варзишӣ ва бунгоҳи тиббӣ сохта шудааст. дар маҷмӯаи варзишӣ барои баргузории мусобиқаҳои сатҳи ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ оид ба футбол ва машқу тамрини наврасону ҷавонон шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. бо қаноатмандӣ таъкид гардид ки минбаъд бо баргузор кардани мусобиқаҳои сатҳи баланд ҷавонону наврасони ноҳия ба машқу тамрин машғул шуда малакаи варзишии худро баланд мебардоранд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи варзишгоҳро пеш аз ҳама барои рушди варзиш ва солимии ҷомеа дар ноҳия ва умуман водии Зарафшон муҳим арзёбӣ карда дар арафаи таҷлил аз 30-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда маънидон намуданд. дар ҳамин ҷо ва президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаҳои як қатор иншооти таъиноти гуногун ки дар шафати варзишгоҳ дар мавзеи хушбоду ҳавои ноҳияи айнӣ аз тарафи соҳибкорони вилояти Суғд бунёд мегардад муаррифӣ карда шуд. иттилоъ дода шуд ки ҷиҳати дастрасии хонандагон ба таҳсили замонавӣ бунёди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо хобгоҳ, толори варзишӣ ва майдончаҳо барои бозии футбол, волейбол ва баскетбол сохта мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорон ҷиҳати обод кардани боз як гӯшаи диёр баҳои баланд дода таваҷҷӯҳи масъулинро ба сифати корҳои сохтмонӣ ҷалб карданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи айнӣ бо роҳбарону фаъолон ва сокинони ноҳия мулоқот намуданд.
ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که در اساس نقشه تصدیق شده کارهای آبادانی به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در حدود ناحیه تا امروز در 469 انشاءات و بناها کارهای ساختمان و تجدید به اتمام رسیده است. در این دوره در حدود ناحیه زیاده از 20 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه‌های گوناگون به مبلغ 2.3 میلیارد سومانی عملی گردیده، حالا تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد. گزارشی خبرنگاران ما. 28 ایول بعد افتتاح یک قطار انشاءات تعیینات گوناگون در ناحیه عینی، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شفت ورزشگاه نوبنیاد مرکزی این ناحیه با راهبران و فعالان و ساکنان ناحیه ملاقات صمیمی انجام دادند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه ساکنان ناحیه را به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان و افتتاح ورزشگاه زمانوی که تحفه حکومت مملکت به ساکنان وطندوست ناحیه عینی و مخصوصا نورسان و جوانان میباشد صمیمانه تبریک گفتند. تاکید گردید که در اساس نقشه تصدیق شده کارهای آبادانی و بنیادکاری به افتخار جشن 30 سالگی استقلال دولتی در حدود ناحیه تا امروز در 469 انشاءات و بناها کارهای ساختمان و تجدید به اتمام رسیده است. مورد ذکر است که قسم اساسی انشاءات جشنی از حساب صاحبکاران و اهالی بنیاد گردیدند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که حکومت مملکت در دوران صاحب استقلالی جهت رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه‌های دوردست کوهستان منتظم غمخواری ظاهر کرده. از جمله برای ناحیه عینی از حساب همه سرچشمه‌ها زیاده از 4.1 میلیارد سومانی مبلغ روانه نموده است. در این دوره در حدود ناحیه زیاده از 20 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی در ساحه‌های گوناگون به مبلغ 2.3 میلیارد سومانی عملی گردیده، حالا تطبیق باز 5 لایحه دیگر ادامه دارد. ضمن سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اوید به تدبیرهای حکومت مملکت در راه بنیاد راهها و نقب‌ها و راههای آهن اندیشرانی کرده. بنیاد نقب‌های استقلال و شهرستان را نمونه عالی اقدام‌های شایسته در این سمت ارزیابی نمودند. امروز ناحیه عینی و وادی زرافشان توسط نقب استقلال با پایتخت قسم مرکزی و جنوبی کشور و از طریق نقب شهرستان با دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت سوق و کشورهای همسایه تمام فصل‌های سال رابطه شبانه روزی دارد. ساحه صنعت در ناحیه یکی از بخش‌های افضلیت‌ناک بوده، توسط رشد آن مهیا نمودن جای کاری برای هزارها نفر ساکنان و در این زمینه خیلی بهتر گردانیدن نیکوحالی مردم امکانیت‌های فراوان موجودند. حالا در ناحیه 11 کارخانه صنعتی فعالیت داشته، حجم استحصال محصولات صنعتی در 5 ماه سال 2021 به 717 میلیون سومانی برابر شده است که این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 23% زیاد میباشد. با استفاده از موجودیت کانهای گوناگون متال‌های رنگه و قیمت‌بها اینچنین انگیش در حدود ناحیه سال‌های اخیر برای استخراج و کارکرد آنها یک قطار کارخانه‌های نوی صنعتی بنیاد کرده شده است. در نتیجه دستگیری و غمخوری‌های حکومت مملکت از جمله توسط بنیاد کارخانه‌های بزرگ صنعتی، حالا ناحیه عینی به یکی از مرکزهای مهم صنعتی کشور تبدیل یافته، از قطار ناحیه‌های سوبونسیونی خارج شده است و به بودجه دولت حصه می‌گذارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با در نظر داشت وضع تأمینات با آذوقه در جهان و مشکل‌ها در این سمت از جمله بالاروی نرخ‌ها دعوت به عمل آوردند که راهبران و مسئولین خوجگی‌های کشاورزی و همه آنهایی که در اختیار خود قطعه زمین دارند با مسئله استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین، زیاد کردن حجم استحصال محصولات و ذخیره نمودن عضوخواری در هر یک عائله مناسبت جدی نمایند. طی سالهای 1991-2020 در ناحیه به مبلغ 87 میلیون سومانی 27 مؤسسه نوی تعلیمی و بیناهای علاوگی برای 12000 خواننده بنیاد گردیده. طبق نقشه سال جاری ساختمان با 3 مؤسسه تعلیمی برای زیاده از 1100 نفر خواننده به مبلغ 23 میلیون سومانی آغاز شده است. در آخر سرور دولت محترم امامعلی رحمان با اطمینان اظهار داشتند که مردم سربلند ناحیه عینی عنعنه‌های نیک اجدادیمان را ادامه بخشیده، با سرجمعی و متحدی منبع نیز برای رشد و ترقیات وطن محبوبمان تاجیکستان سهمی باسزای خویش را دریغ نمی‌دارند. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان، نمایندگان کسب و کار گوناگون، دانشجویان، ورزشکاران، آموزگاران و سابقه‌داران برآمد کردند. برآمد کنندگان به پیشوای معظم ملت برای همه تلاش‌ها و تشبس‌های سازنده و تأمین زندگی شایسته مردم اظهار سپاس نمودند.
барномаи ахборро идома медиҳем. Дар доираи сафари кори ҳайати вилояти хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон бо соҳибкорону истеҳсолкунандагон ва кишоварзон табодули таҷриба намуда, дар форуми соҳибкорони вилоятҳои Сурхандарё ва Хатлон байни ҳайатҳои ҳарду ҷониб созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонда шуд. ҷузъиёти бештари мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. дар доираи муносибатҳои дӯстона миёни ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҷиҳати густариши ҳамкориҳо дар самтҳои мухталиф, ҳайати кории вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон сафар намуда, оид ба таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ мубодилаи таҷриба карданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он, масъулини ташкилоту корхонаҳо, кишоварзон ва соҳибкорон бо натиҷаҳои ислоҳот дар самти рушди саноат, дастгирии тиҷорати хусусӣ ва истеҳсолоти кишоварзӣ дар вилояти Сурхандарё шинос шуданд. ҳайати корӣ дар шаҳри Термиз бо фаъолияти корхонаи истеҳсоли либос, ҷамъияти саҳомии кушодаи Зиф текстил, майдони кластери пахтаи корхонаи бофандагӣ Ангор Сурхон Ғурурии ноҳияи Ангор шинос шуданд. ҳамин ҷо барои омӯзиши таҷрибаи якдигар дар самти парвариши навъҳои пахтаи ба шароити тағйирёбии иқлим мувофиқ ва равнақ додани ҳамкориҳо дар соҳаи саноати сабук изҳори ҳавасмандӣ намуданд. мана мардуми Тоҷикистон ба тавсия ҳамин ки мана Шартуз, Хабадиён, Ҷилликӯл, Носир Хисраф ин сортҳои кора иқтисодӣ ҷуда фоидале. ина як тонна толиш 15000 метр мато сафед пахта средноволокнистӣ ой 7,5 метр мато мегирад. ин ду баровар бу бисёр мато мегирад, ой ҷаҳони бозор ба ду баровар қимат мешинад. дар нуқтаи қабули ғаллаи ноҳияи Ангор ҳозирин дар бораи таҷрибаи якдигар дар самти парвариши ғалла изҳори ақида намуданд. тавре маълум гардид бо тақвият додани робитаҳои илмӣ амалӣ метавон навъҳои гандуми ба шароити вилояти Сурхандарёи ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқро дар ҳамкорӣ парвариш намуд ва аз он ҳосили баланд ба даст овард. мана ходимое ки ҳайате ки аз тарафи давлати шумо омадан ҳама тухмои гандуми моро дидан, ҳама характеристикаш ки ҳама ҳосилдораш ки шинос шудан, оно хостанд ки бо мо шартнома кунанд, аз мо ҳамин чиро гиранд. зимни шиносоӣ дар ноҳияи Шерободи Ӯзбекистон бо фаъолияти гармхонаи муосир ва коркарди Анор ба ҳайати меҳмонон иттилоъ дода шуд ки дар гармхонае ки 29 гектарро ташкил медиҳад, маҳсулоти ниёзи аввал ба монанди помидор, бодиринг, қаламфури ширин ва боимҷон парвариш карда мешавад. дар ин гармхонаи муосир 200 нафар коргарону мутахассисон фаъолият менамоянд. ин ширкат иқтидори истеҳсолии 6000 тонна бастабандӣ ва 200 тонна афшураи анор дошта, дар ин ҷо 70 нафар кор мекунанд. ҳайати вилояти Хатлон дар вилояти Сурхандарё аз минтақаи озоди иқтисодии Тирмиз, минтақаи озоди тиҷоратии маркази байналмилалии тиҷоратии Тирмиз, маркази байналмилалии логистикии Тирмиз Корго Центр ва дигар корхонаҳои тиҷоративу истеҳсолӣ дидан карда, зимни суҳбат таҷрибаҳои афзалиятноки якдигарро барои истифода дар истеҳсолот муфид арзёбӣ карданд. зеро ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар самти бунёди минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва марказҳои калони тиҷоратӣ таҷрибаи ғанӣ дошта, тақвият додани равобит дар ин самт миёни ҳарду вилоят ба манфиати дуҷониб мебошад. зимни боздид аз мақбараҳои Ҳаким Тирмизӣ ва Имом Тирмизӣ ҳозирин аз рушди равобити фарҳангӣ ва дӯстии аҳли илму адаби якдигар ёдовар шуда, тақвият додани ҳамкориро дар ин самт бо сиёсати созандаи роҳбарони ҳарду давлат барои густариши равобити илмиву адабӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ҳамзамон дар шаҳри Тирмизи ҷумҳурии Ӯзбекистон форуми соҳибкорони вилоятҳои Сурхандарё ва Хатлон гузаронида шуд. роҳбарони вилоятҳо дар бораи дурнамои рушди ҳамкориҳои байниминтақавии тиҷоративу иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ ёдовар шуда, истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои мавҷударо барои таҳким ёфтани муносибатҳо миёни намояндагони бахши хусусии ҳарду вилоят самарабахш арзёбӣ намуданд. ҳозирин ёдовар шуданд ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев муносибатҳои дуҷониба густариш ёфтанд ва имрӯз метавон дар бахшҳои гуногун барои ҷонибҳо муфид равобитро тақвият дод.
اطلاع داده شد که حالا در ولایت سرخندریو فعالیت 25 کارخانه از طرف صاحبکاران تاجیک به راه مانده شده است. در دایره این چاره‌بینی رئیسان ولایت‌های سرخندریو و ختلان اینچنین شهر و ناحیه‌های دو ولایت درباره توسعه منبع‌های همکاری مموراندوم‌ها به امضا رسانیدند. سفر کاری هیئت ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان به ولایت سرخندریوی جمهوری ازبکستان با برنامه فرهنگی سطح بلند انجام رسیده. در آن اهل فرهنگ و هنر هر دو جانب با پیشنهاد سرود و موسیقی‌های ترنمگر دوستی و برادری ملت‌های تاجیک و ازبک خاطر همگان را بالیده گردانیدند. تورالی صاحب نظر، پرویز سفر برای برنامه اخبار. در нимсолаи аввали соли равон дар 10 озмуни дохиливу хориҷӣ 55 нафар донишҷӯёни филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов дар шаҳри Душанбе иштирок карда 35 нафарашон сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. дар филиали донишгоҳ 351 нафар донишҷӯ таҳсил менамоянд ки аз ин шумора 24 нафарашон шаҳрвандони хориҷӣ буда аз рӯи равияи илмҳои табиӣ ва гуманитарӣ таҳсил менамоянд. гузориши хабарнигорони мо. соли равон филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносовро дар шаҳри Душанбе 100 нафар хатм намуданд. дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Ломоносов дар шаҳри Душанбе аз рӯи 6 равия мутобиқ ба талаботи стандартҳои федералии таҳсилоти олӣ дар ду факултет илмҳои табиӣ ва гуманитарӣ таълим дода мешавад. дар факултети илмҳои табиӣ мутахассисон аз рӯи равияҳои математикаи амалӣ, информатика, химия, физика, механикаи мавод, геология ва дар факултети гуманитарӣ мутахассисон аз рӯи се равия идоракунии давлатӣ, муносибатҳои байналхалқӣ ва забоншиносии мутахассис омода карда мешавад. дар давраи ҳисоботӣ бошад, яъне ки аз оғози соли 2021 то инҷониб дар филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанбе 53 номгӯи чорабиниҳои илмию маърифатӣ, иҷтимоию фарҳангӣ гузаронда шуд. хусусан 8 номгӯи чорабиниҳои илмӣ, 19 чорабинии тарбиявӣ ва 16 чорабиниҳои байналмилалӣ гузаронда шуд. ёдовар бояд шавем ки дар филиал ҳамзамон литсеи филиал фаъолият мекунад ва ки мутахассисон ва довталабони хуберо барои дохил шудан ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ омода менамояд. хатмкардагоне ки филиали донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Васильевич Ломоносов дар шаҳри Душанберо хатм менамоянд, метавонанд дар берун аз кишвар, яъне ки дар давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва давлатҳои аврупо низ ки чуноне ки таҷрибаҳо нишон медиҳад, кору фаъолият намоянд. зеро хатмкардагони филиали донишгоҳи давлатӣ бевосита дорои дипломи донишгоҳи давлатии Москваро соҳиб мегарданд. бо мақсади ҷалби бештари хатмкунандагони мактабҳо барои дохилшавӣ ба филиал дар соли 2021 мунтазам корҳои таблиғотию роҳнамоӣ вобаста ба интихоби касби онҳо гузаронида шудааст. филиали донишгоҳ дорои литсеи равияи табиӣ инчунин курсҳои омодагӣ мебошад ки дар онҳо тайёр кардани довталабони рақобатпазир ба роҳ монда шудааст. дар филиал корҳои илмӣ тадқиқотӣ аз рӯи самтҳои фанҳои табиӣ, математикаи амалӣ, информатика, геология, химия, физика ва механикаи мавод, инчунин фанҳои гуманитарӣ, забоншиносӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ анҷом дода мешавад. 21 устодону кормандони филиал дар баробари фаъолияти таълимии мустақилона аз рӯи самтҳои зерин корҳои илмӣ тадқиқотӣ мебаранд. таҳқиқи проблемаҳои муосири илмҳои табиӣ, проблемаҳои актуалии илмҳои иҷтимоӣ ва гуманитарӣ, мавзӯъҳои тадқиқотие ки дар филиал таҳия шуданд, ба раванди таълим дар шакли таҳия ва коркарди барномаҳои корӣ, курсҳо, лексияҳо, маърузаҳо ва дарсҳои амалӣ ворид карда мешавад, то ки мундариҷаи фанҳои кафедраҳо мутобиқи стандартҳои таълимии навтарин иваз карда шавад. дар раванди ҳисоботӣ аз ҷониби устодону кормандони филиал 40 корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва 2 мақола дар маҷаллаҳо чоп намуданд. муҳаммад муъминзода, мақсади мақсад, ахбор. бинандаҳои азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. тансиҳату хонобод бошед.